کارڤدانên aliyên siyasî lê sergirtina du endamên Komala İslamî li Hewlêrê berdewam e. Biragandinekê de Yekîtiya Niştîmanî daxwaz dike. Xwandinên dûr ji serwere yasayê ji bo êrişê yên kirin û lêkolên ligirtina du endamên Komal bi tu awayekî dirêj nebe. Amajebûyekî jî hatêdan daxwaz wan ji rwangeha beravanî kirin ji serwerê ya yasayê û rêzgirtin ji helwêzê siyasiyên cuda û azad û naxwazin jî alîşe bibe sedemê kûrbûna nekûkiyên siyasî. Hevdem Nazım Kebîr cegirê serokê Lijneya Navxweya Parlemanê Kurdistanê dibêje nabe Komal û aliyên siyasî dosyeya desteserkirina çend kesekan bi tuhmeta encamdana teqînê weke babetekê siyasî werbigirin û pêtiviya çavarê encamên lêkolînan bikin û daxwazî ji aliyên siyasiyên herêmê dike dosyayê têkel bi hevrîkî û êrişeyên siyasî nekin. کارێکی باش نییە کە بابەتێکی وا بە سیاسی دەکرێت ئەمە بابەتێکی کەسی نییە ناکرێت بابەتەکە بە سیاسی بکرێت چونکە ئەمە پەیوەستە بە ژیانی هەموو خەڵکەوە پەیوەستە بە باری ئەمنی هەر تاکێک لە هەریمی کوردستان ئەمە کردەوەیەکی تیرۆریستی بووە. Jaliyekîtin ve serokê fraksiyona Komal li Parlemanê Kurdistanê dibêje partî bi vî awayê siyasetkirinê hem ji xwe û hem ji xelkê Herêma Kurdistanê jî têk dide. Ji ber vê yekê pêtiviya çav bi siyaseta xwe da bike. دەستگای ئاسایش کە بەڕاستی کە گەر فکر لە ناوەکەی دەکەیەوە ناوێکی زۆر جوان و پیرۆزە کە پاراستنی سەرۆت و سامان و ئەمن و ئاسایشی خەڵک بێتن بەڵام بەداخەوە بۆتە جێبەجێکردنی بڕیاراتی حزب لەوانێ لە ناو حزبیش بڕیاراتی وەکو بڵێ باڵێکی حزبەکەی بێتن بۆ تەشهیرکردن و بۆ ناشیرنکردن و بۆ ڕاوەدونانی ئەندامانی کۆمەڵی ئیسلامی و بەخشینەوەی تۆمەت بۆیان لەبەرەوە لەو شێوازی حکومڕانیە قەناعەتم وایە کە هەم کۆمەڵی ئیسلامی هەم یەکگرتووی ئیسلامی هەم یەکێتی نیشتیمانی چەند زووتر بێنە دەرەوە قازانجیان زیاترە. هەر لەسەر گرتنا دو ئەندامên Komala Asayişa Hewlêrê ragan hin alî bi zava bi siyasîkirina vê kesê didin û dibêje jî bi haydariya hemû aliyên peywendîdar karkirin li ser vê dosyayê berdewam û di demekê nêzda encamên wê ji bo hawilatiyan belav dikin. Her piştî daxuyaniya desteya parêzerên Komala İslamî ku ragan bû polîsan skala ji wan wernegirtiye. Polîsên Hewlêrê di zelalkirinekê de amajebûyekê dikin. Ev dosyaya li birêveberatiya Asayişa Hewlêrê û tu peywendek bi destgehê polîsan venîne.